Tuhan jong me utra jong yu Jesus Christ ublay bada ka jeng iit ka jong me la pau hau pat mami ku jisu ha ka ni ka yu Christ pakuat nyaro ya me ngai na me ni mane ya me ni songo ya me ku jisu hami ngi kerman bat ni shania teli telan ingat mama me medan teli telan hal ni udur jong kupu medi mami hi trajisu kenrar wa melawan ara jas na menshwa melayang akan ikas tapertai but mami belayo ya kata kat beneng ne pendret ya ladi haduk kata-kata wan hakadur jong ni kupu pansa rengkat lang bat ni kani ketika jeng iit papalak leong jong me blai trekan ra bemengkwa ban ino yangi memkwa bangin sa marway mekwa ban ai don rengkat lang bat ni ban ai boringi ban kershaningi ban sensharingi haga jeng im jongi bamalakas ni ban ang penjan shushu shame ban long kita ki bakhuan ki khun binang bisan ki jong me blai trekan ra ngiwan menta kani kapor ban ai kangu yame ya ka jingai e bam bat ka jingkul khu na the se hangi kham tam blai trai kan rat na ka bata ka jingai e pamela ai halo kani ka shnong ka thau ba de ngi hi baro ka wei bangin la panyo pan buat yame ya kita ki lenti ki pamela pun i yangi bangin im khun ha kani ka sla perthai man la ban jan shame bat kham tam me ha khoi ka sngi bangin la ban dan ran ka lang bat le kuma mi hi melakula naga jingi ka jong me melakan kre ya di caka shong me jongi blai trai kan rat ba ni kerman ba ni shane askam ha me ba ha kawai ka kher kasni indan ran ka lang bat me bat ki bahing ba i pathan ke jongi
selo kajubak atrai kepenkelai kedonot jengi Ela ang human la obra siapen ko tingay jaw ko no breu atrai kepenkelai kedonot jengi Emiro ban sngongo man la kapor ya sakramen utang balong lay Emiro ban pendon buram man la kapor ya sakramen utang balong lay Kapuro mau pa barau kun barau mensiam makoy kumba kalalong hawa minikong kumjumenta barbarabot junom la junom amen kaburom hau pa badau kun barhau mensiam makoy kumba kalalong hawa minikong kumjumenta barbarabot junom la junom kaniro badan skaungo managapor ya kasakramen utang balong lay kaburom hau pa badau kun barhau mensiam makoy kumba kalalong hawa minikong kumjumenta barbarabot junom la junom Anyaro badas ngaungu managapor ya kasakramen utang balong lay kaburom hau pa badau kun barhau mensiam makoy kumba kalalong hawa minikong kumjumenta barbarabot junom la junom amen ko blay ko pa badon bor baro malait ya kapartay hatu kata-kata pamalampay alaw kun mamarway pansius pa ya kapartay melawan mansius pa yangi da ka melawan man ayangi yala ka jong ka met kasdam tashem matubam tashem matadi kani kalong ka met chunga kani kalong kasdam chunga ibam yesip ya ka met kasdam jungsu ujisu sahangi ngiru ngin ye sabadu firman kata ni layai sabat ujisu layai sabat ni hakane kasngi layai pansaki ujisu hakane kasnong ringkan kipai dengan kibalapan kre shirham banya yakane bansaki yakane kajingat kajungi ujisu kajingwan jong ujisu bansa yangi da kamet kasnam kajung u ban penim yangi kublai shibon katrai jisu namar kajinget kabam yangi kabam kerku kadok mirap nishan bor na kabenta jungi kaburam hau kupa bad hau kuan bad hau mensi makuan kumba kalalong hawan manikong kumjumentar barabor jinom la jinom amen Hakan ni kapor, hakan ni klemat. An IT, hakan cik penya jong mensim bakuat. Mensim jong ublay. Paswa pinsap ya katin ka jong u. Hinpan kapor mensim. Ponang matpansay susu yangi. Yaki ay bawa pa man keren yangi. Un kata ay gidonot ki mensim ka jong i. Pangila ban kat kum katin ka jong u. Hakan ni kaslah pertai. Inshim kacing wai hau mensim bakuat. Kadang barjing ruai shis pa riu paupra. Kadang barjing ruai shis pa riu paupra. Teo Jisu bat kisan ran jong u kiladat sasnong saudang ga Kaiseria Filipi. Halenti ula kaliaki. Haong yanga kibriu kiong ngalong u Don kibaong bamelong Yohanes Baptis kila jubak. Kiwei pat kiong bamelong Elijah.
Sakiway pat yung mamalong way na kinong ito lupa. Hipat, lakali yaki, piong ngalong uay. Petrus la juba melong Chris nang tao Jisu laman ating yaki banung yatko peri. Ka gospel jong utray. Yai kublay try kan rat. Yau try jung Yesus Kristus balayat lang batngi. Hamtam ayat keleng saudong ikan kesnong penter. Arajas na mensyual Yesus layat kisnong Galilei snong paper Nabi Israel. Badlai i ya kejidun kam jong hipat jong u. Hipat ju. Daga jing spun i ka jong u, daga jing isnei ka jong u. Lale kampla haki. Bat kunjuru hakani kapor. Jisu layat saudong layai lapet lakmi yang way pe way. Bat daga jing isnei daga jing i ka jong u. La pengkot yang ni hagi bentar jumi bakher. Ingat dia kata bat ni kerman bat ni sambor hau blay try kadra hau long blay jumi. Te habang ipuli ya kakin ka jong blay. Habang ipuli kamtam ya ka gospel. Ke ka jingmut bangilak banbu haladi. Kumbang yoso nakajimpuli bang idang sepuli mentan nang gospel Markus lenong bakra dekat bar nyau ter. Jisu lakali haki apostol haki nong buat ki jong u. Lakali ngalong dan gibaong melong utau Yohanes nong Pembaptis melong utau Elijah pada Petrus la jubab ya kebadai uang bermelong Kris. Tihabang ipuli yang ketin ke jong ublay hindi ban bu gawe ke jing mot uay Jisu nak tenta jong ni. Kini ginong to gospel Matius, Lukas, Yohanes ki kilayo mahat yo Jisu o day bay. Markus nong to yang gospel evangelist uto yang gospel jong u hakapor basala ben ki Kristan Ju. Uyo i ya kajing sitom. Uyo i ya kajing syak tambor. Bakisya, kisya penyap, kisya ban-ben. Tenamar kata uto yang gospel. Ban-ong, ban-anen siyem iki. Ban-ong pet, uni Jisu, uni Mesaya. Bawan sa kaniga pertay, ban syak sitom, ban yap nak bentajong. Tenamar kata uaji kanan. Ni balayat mene ngilong kum ki pilgrim jong jekerman. Niat nanti rekat bab Jisu. Ni tiu thir ngino ni renkang pimau bat kum ta kata. Kita kilong ki jing hakelenti yahat ki jongi. Bat habadan renkat ublay ni job ni poi syakani kacaka kaba day berpoi. Bat kumju hilu hakani ka slapert hey. Hinyat, hintom ni kijing baro. Umbau Jisu usyak sempat, usyak kenjap, usyak bentil, usyak sanar kena. Bat haksni ke balai, umipat. Tengiru kumju, hinkerman, mengiru umipat bat ukres. Hinyo, ya kata kaburang, kumbau ukres iyo kaburang. Tiba lagi nasyat yang ni kajing puli mentagasni. Ba, himpusan khantam ya kajing penkot jong di belai. Badan kabor badan ikitiar ban kata ini. Si benta ya ka benta nangi nistam nipang. Dabang day hayang kamet hakamen sin nipang. Dah kini kisni kita yo nipuli ng gospel jong Markus si. Tingilap ni Syam bakumno Jisu ule. Ya kata kamon ka jong ublay. Panpendat ya kamisyan jong u.
Humu Mesaya, humu bala penslep Chris, wan sa kapertay, ban penem, ya dipahat ki jauh. Tinggi i sibuan di kampala bo Jisu le, aga gospel John Marcus. Nisham bo penkuat penkia iki beriu ki bapang bestam, bat kamtam le upen thamai ya kecing im joki. Kani ketika mission, bakong san, bat bapereng du jong Jisu. Kani kejing penkuat penkia Jisu, katau tang i kamet kapat, henrai kamtam ya kamet sir. Bat so tu ya kani kejing mut, jong kejing pang jing stom, haka kin ke jong blay, hin pai sa kapor barin, haka imlang salang jong piju, bat sa pang kejinget ke jong ki, haka bayday bat kanyam kerkom ke jong ki. Naga berta jong ki, kadau jong kejing pang jing stom, kejing kejing sya kombor, kadai nak kadau jong kapok kasang, jong kemi apartemen, bat kamtam kejing penken ya kejutang bat ublay, bat kadai kabenta ublay pun stom lagi. Kata kadai kejing ke jong ki. Tinawa kata nakabenta keju, kejing penkuat penkia, kadai kejing penladlu yaki nakapok kasang. Kajing yok maaf, ya kajing maaf na ublay, bat kajing wan kahima ublay. Gospel Marcus lenong benikong bukat basan ko kaya kababiang kalapoy, tulaong bat kahima ublay kalajan tukula kabamut bat tunget haga gospel. Tinadu kipor badan bahanda itu, kiju kita ibri jong ublay. Kidai kita ibri bakertang jong ublay. Bat ublay usumar usukher ki. Uit, ton lagi. Henry, hilek pasya yu belai. Kimani belai tau, kimani ya ubriu, bat pentah betul. Tenamar kata, kidai makihi, bapenjai ngaladi ya belai. Bat kingok, hakata jing sya ban ben, jing sya kambor, hakinong way, kamtam hakinong Babylon. Musim na Bukanizar, layo ban kerup yaki. Bat pen set bendi yaki, bat penlong kita syakri di merau dan bentah jogo. Kila du jingkerman, kisno haladi bomdan blay shoot, ublay la ino yaki. Bat kiwan ki prophet. Ki prophet ki bri ki jong ublay, iwan ban aiman sien yaki. Jong wat umti wan umpuslay. Ublay sawan. Bat hakmi shisha, ublay iwan. Hakadul jong kun jong Jisu Kristi wadai belai Mesaya. Bagi nang itu lupa ki prophet kala itu bad lawan. Bagi ni ju kim shan itu ya u. Kini ki beri jong belai kim shan itu ya belai ladi. Bad milap aga gospel jong Markus. Tenang baat kat we du kat hakapan na aga bau Jisu penkot ya bapang yak siap. Tinggi iba hakata kayeng labun beriu baru Jisu hikayeng taki beriu. Tahu tahu nang pangyap siang dekat perlok cuu kilayale terperpoi ya tahu bah panglista makmat Jisu dan balau yang tenungi. Panyi yang kata jenget jong kini beriu. Penban kini Farisi pak yui yang kata jenget jong Jisu. Bau Jisu upen kot iu dah kabama iu pak sang jong. Ini ki Farisi ki au penban une bakran ben belai. Une ubadai ubathok bersyukur. Belai Jisu tip ki donor ki jongki. Pada orang penget jangan. Pen itu mo jangan. Balak ban ma ki pop. Nak benta ki jutang belai balak ban ma ki pop. Bat khamtam e ban penkoi ke jing pang ni stam. Dai maki pat kin itu ya belai jongki.
imane bacemai Kenya itu banyak benar buram Jaga imane bacemai Yesus Kristus lawan Om tang nyaki babit babian Hong Kaiwan Yani baro Ambang lagi bapalan palian Yesus Kristus lawan
dan burom ya utrai lempep ke kemi peneng ke Maria Kristi ke nong irap ke Kristen ke balong ke nong yasaj jong ke ni ke balang senong ke pu samrkie bat ke snow kemen banyo i api barake ya ke ni ke sngi banyo ya ke ni ke yeng mani ke la yasaj lempep ha ke jing don kam ke jong pi ngai ke jing kublai kit bok kiruyang ya ka balang senong barok kawai ya orang ba balang uban sa ino ya ke kam ledep ayat ketam bat ya orang ba balang ubat mai uban sa simti ya ke kam hilai kit kia lang barok habawan syakni ke balang senong lapan benar ya ke jingi trai balang bat ke jing trai balang redon bet ke jing trai balang man la katayau te komta ngai sisa ya kata ke jing hem bat ke jing kit khia ke jong pi ya la ke jong ke kam ha ke kam balang kam ke jing angnut ke jong pi komta pi la yo ban khet pi la yo yau ni uso uba ai pi ke jing kemen bat ke jing hun jurut te ngai ke jing khublai kit bok kirwiang ye pi to nang san ha ke jinget to nang san ha ke jinget da ke jinget shemta jong pi bariublai ha ke kam ben siam lingba ke jing yalam jong ki rang ba balang bat ki nong yalam ha ka balang to ublai unang kerku ke do ye pi ublai bai snai ye pi ubala ai pi kat ya kani ke yeng mani ke bai tenat bat ke bai pui pieng to ublai unang kerku ke do kublai shibun bat kublai ya i Father Norbert Northern Norum kerpang ya ke kloi jong pi ha ke bani don lang ha ke ni ke sngi ha ke jing dap jong pi sau post nem ke jing long ling do sngawo ya ublai wa uai pi ke met bakoj bakhia bat ni kit bok kirwiang pi padar to nang sai nang klan ka snong penter hi ka parish barokawai nang kit bok kirwiang pi ba pinang sai nang klan pinang la ban trai ban pinyar ya ke prom ka hima ka jong ublai pilalong missionary bakrau amtang hakani ke jela handai syakwai pat ke jela jong kani kan dong stay lamingi jogri India jongi pi la trai stam pi la rat yaki rai dam bat komta ublai unang siu kaliang ya kejing le trai kejing le ha jopi kejing trai stam jopi ai kejing kudai pi paro ki pai lengat ki bana kaparis bat ki bana kabar paris ki balaiwan na ka benta kani ka person eucharis hakani sgi to kublai shibon dadam penjrong kam chua ban miet bandum to kublai shibon blayun kerku kodo ip Keting nyoka juruai kedai. Keting nyoka juruai kelom en ya ro yutrai.
ด้วยคุกเลยยังมีบารมคุกเลยยังมีบารมบานาจันวันบานาจงายสัญญามาพีละน้องงิบbertuวันใหญ่ด้วย Kublai sibuan ya pibaramu. Te romba balang nong sopan snoba rengkat ya komiti balang wan lang senis kemat pan sinti ya udiang pna jong jubili nang ni sha balang snong hawa jing sisa dai bandit IT hindai namar kum gani gaski bol kam te lakut kateo hane te hapan IT no sepi te Ri Sumar Keropi bat salit rapat sya kabalang senong ke bapidai banding IT yang dia pernah Jubilee Cross tin ruai ya ka antem tengin yang lang barok ka antem jong ka Jubilee Chuan cùng ta đinh ca lăng sạp trình hoa chuông hoa sa bê ngã ca lòng trình y u bang đơn trình cô hà lên tì trình im la cha nhà luôn giặc đánh liêu hà la ta
dong dia dah orang bak belang jong dong sopan Suah bong keren, suah bong ot, keren suah. Dakut di dong keren ot sendan ya bang sudah. Wah, ai kublainya lagi para soblay berkhoi, soblay ristar lu emsu dengan kita soblay Anna, soblay Lukas Tony, soblay Theophilus semua. Soblay Robert Kriam, soblay Robert Majau, bedagim, bedagi em lang, giwai kumje. Ai kublay kena berkhoi ki nongkit kam ke sinong kita ki rangba balang ki sekretari berkhoi hi seng rangba seng lokmei seng samla seng boj bat berkhoi ai kublay lutnya hakadai kapor suah bongot nau kek ai ngai ai dem nau blay nam ta ki jung ku ki baul ai nanga sa pusnem ku melendo karta nyau pun riu snem kajinglong khalik kajinglong katolik riu po prasnem kelak kerku blay tersiter ayat kata galti keberslem ke jengai dai ku blay kerpang nak ni kesenong pender kebala penkrek nak kita kan ni kesri kajing kerku ya kajing mene bat kunju ngai kajing selenggu bagi lantai utau wat sak kemal nak benta jonga ngai ngu ai dem yu pi berkhoi nak ta kan kajing le yu pi bat kajing duai ki ba pi duai tersiter dengan selenggu nadu kemensir tengah kemen ban pentit lang hene bah nak kalian jonga nak klem long ubri bateli haga kerteng jong imen jonga ikong ayanung rum ila ai ya ka kendau sia kasin kene kaniam kur katolik penter kata ka beri kabadon lain khot kari kedai ard khot kari wali kene kadai kejing ai siobha haga keteng jong ikong ayah ibala kladno kena kalian jong aru ngala ai kawai ka baje kan daga jing temu bahkan ne kasur ka pasawa kadai kasur jonga kasur jong itai kong ayah bala klat ka bakhot igi Pakistan banwan ceying mane da ba pio sengawi kan ne ka baje kan mau dai soblay norbet badan khot banyalum lang kan ne ka ying mane tekan dia yang mana nilai tei dah kata kajinya ni umsar dah kajing terai sitom te kamdai bangsa kebetuli indai ban pendak berbor man kasni utrai dan hakan nugo seniru ban rum segan dia yang mana ban yo musim ban yo jingkerku te mangi ibadon mentang ilai rum rengin khot ya kiwai pan bakin rum hanne kadai-kadai ke benda ke bakong san banga kuat ban ai kadai ke kubur pangin khot yang baru khot jong ke silong ni ke bekut ban wan long ban wan yasno ban kadai ke kur katolik jongi ke badon soblay ke badon duan ke badon tingkenya ke babian lut kan yang korkom habaim habayam ai kadai ke kubur ni babin yang yalek sitom nak ke benda kadai tiga waipat ke kubur ke bengai kelong bahkan ke musim sikur kadai ban scam hangi ilong sikur katolik ide banyak ide banyak ha nalor ke musim sikur ke musim sipara kadai bendong Sinmen sipara ide banyak ide banyak rak berkeliang ide banyak sengap berkeliang kene ke musim garoi nalor ke musim sipara ke musim sikur ke musim sisinong sitau sipara sinong
Ini kain dia no, dia ikut kumsi para. Tahu presbyterian, tahu bomlong batngi, tahu bolong kasih. Udah para sinong, si para. Udah banyak lang, udah banyak ilang, udah banyak diam lang. Karena musim kedai banroy, akan ke sinong berdar dungi. Ai bah, karena ke kubur, karena suci tapi bat ublay unang senran. Dan sitar harikat kita kinong syarai. Kini kinong syarai, badon hanong sirkan, lapak kenang ublay, penlong kilok kenyi, kinong seneng, kinong kerau, kinong penbet, kinong batai, ya kinong kijing don kam jungi, teginya terelang tersiter, kenang bakal long beriu kan scam, kan baha, kalau nging long scam, kan long kapuput, kabe internet, kadat beri jungi, kan roy, kan ku kan ping, padu ublay kerku yangi, ini ada ini biang ru hagal yang kamet, toh ublay nang kerku tersiter. Tidak kejing semua yang boleh belakang kuih na South Coast nem kumuleng do ya ot yang neukik bah insa kan mau yang kena kesegi ban ini tiap ini bang mat cendet kum bannya penbang pentiang lang ya yok bentalang kejing semua yang boleh nam tak kejing mana ban nam tak kejing kerku borok ke bawah ai kejing jogi wai pai wai to boleh terak ikut ini bamin kerku yang neukik bat ai bau long hisau tau bang penbang pentiang yang ini penyateli yang ini kawai to kejing kerku hak tertengkau pun ban musim moko amen dan minta Rabot yung ni, bangsa kan mau, banlong kan jing air ni way daw, ya kisnem ki bandang wan ru kumjo. To, tiga. Una terdiam mana? Hah? Kos pres. And I have it. Tuh, hai. Dengar dengan IFP. Beri, mau. Ini. Ang. Hah? Wan. Ay mga women ni Pi. Berapa banyak kan?